Warga di Jalan Tanah Putih, wilayah Banjar, Bucu, Desa Adat Tegal, Darme Sabe, Abian Semal Badung, Tengkesiap, Ulian Buin nepukin orok kambang di Dukat Dam Tanah Putih. Duga Senin 3 Mei Maluan, aja kepat-pat pemancingi nepukin orok aneka dine boneka. Nah, duga Senin 27 September, Buin ada anak nepukin orok kadine bangken bikul. Kasih Humas Polres Badung, Ibtu Ketut Sudane nyelasang, orok ento pertama gati tepukine teken Ima Dilanus. Dugas ento, Ilanus lakar nelokin umane pak lokasi. Mareng umbah batis, ia tengkejut ada barang tawah kadine bangken bikul. Kaget gati, ternyata ento jenazah bayi. Langsung tekedange aja adene ane madan kadek wije. Mare terus laporange ke pecalang adat, uli ento terus sange ke Polsek Abian Semal. Ibtu Sudane nyelasang, oroke ento mirip hasil memitre. Ulian lek tawange nganti nyemak gegain tawah-tawah misi ngugurang, ngutang bayine di TKP. Tim Bali Express ngelaporang.